لقامشلو کاری آواکرنا نوزیمول کو سر روبرکی 6000 متره چارکوشه تی آواکرن بردوامه. اف پروژه کوکی مزنترین ناوندا بازرگانی ده هرمی ده تی ناسکرن هولدانه که بو در باسمونا جه آواهی سازی کفنشوپی بر به پروژه آبوری یم برفرهتر. کاری بیجی مولکی کمینه روش آواده و متخوازن تشتكي باقش بكن قامشلو ده استثمارات اللي نيو بكن قامشلو ده افش مرحلة تقليدية مدركة في المرحلة مثلا تقليديا ما بنات شيت كران امور قلت مجمعات كشك شيت كران يرو امولا كي تشيدكن سر مستواي قامشلو يمكن هي منطقي ji aliyê endeziyarî ve avakirina van navendên mezin ne tenê dîtina bajêr diguherîne lêbelê dibe faktereke bo pêşxistina ezmûn û jêhatîbûna herêmê û vekirina dergehên nû yên kar bo xebatkaran. Çi meşruat giçebe kar çetke yani em bêjin kîja ji karkera be heta endizyara be heta istismarê be fekar û hereket dixebajardi. İca meşru ji meşru jî wek dikarbêje inû cudaya wahê wexta mesela wezîfa meşru tê guhertin xibretek neh tê yani ana mesela temol vekir belkî mesela pêşerojê tişkî diveke fe ew jî xibratên hin kewadrê tê xwecehî wek dibêje xibratê wa çê dibin فاف تشتاي اكيد قالك في داية المنطقية هي Tevgera avahîsaziyê bi projeyên bazirganî re sînordar namîne. Kompanya Amerîkî IUG amadekariyê dike bo destpêkirina projeya American City li rojhilatê Qamişlo. Ser rûberekî 310 donimî ku avahiyên bilind, vêla û saziyên perwerdehiyê dihewîne. Bi sporên aborî dibînin ku ev tevger fakterekî sereke ye bo kişandina veberhênanên derve û peydakirina aramiya aborî. أفكرني ده فرص عمل كلها كويس شيبن وشغل دجي وبين الشركات غير واجبين قامشتي فنرينا مده تشكي باش إيجابي ومشاريعي ولا مثلا بين قامشتي سواء عقاري بن ولا مولاد بن ولا خدمي بن ولا عمراني بن في دواقل هي منطقة بحاجتهم مشروع نوعي غير إيجو موجود. Dinavbera berfirehbûna nexşeyên bajêr û hêviyên geşebêdana aborî de. Avakirina van projeyan pirsyarê vedike ka gelo ev tevgera avakirinê dê bibe bingeheke aramiya aborî û nûjenkirina berdewam li Qamişlo. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.